Сәлем достар, эфирда мен Мөнир Рахмаев һәм яшьлек тавышы хит парады резидентлары. Якынлашып килүче бәйрәм белән сезне, кадерле хатын-кызлар. Хатын-кыз бәхетен тыйып, назга күмелеп яшәргә язсын сезгә. Нинди бәйрәм белән котлауны аңлагансыздыр инде. Бүген нәкъ менә шул вакытта сөйләшербез. Хатын-кыз бәхете нәрсә ул? 8 мартка резидентларыбызга нинди бүләкләр кирәк? Хәзер белербез. Киттек. Яшьлек тавышы хит параданың кагыйдәләре шундый. Атна сайын бер резидентыбыз белән саблашырга туры килә. Әлеге җырны хит парад кысаларында соңгы тапкыр тыңлыйбыз. Dostlar, sizgə яшьлек тавышының премьерасын тәкъдим итәм. Әлеге җыр беренчелекне яласын өчен 13-20 номердан тавышлар юларга гына кирәк. Карыйбыз һәм тавышлар юлыйбыз.
Раил Рамазанов хит парабызда бірінші атнағына түгіл аның жырын клибін ұшатып үлгергенсіздер еді. Шулай болғаш, Раил үшін 081 коды білен тауышлар yoğağız. Canım, eyde kırıyor maşinası alayıq əli. Almayız. Eyde alayıq indi. Ene kurşu xatını seviyelerde alğanlar. Akşa yok dedim bedinde min sana. Eyde alaysa kredit qalabız. Almayız. Eyde olabız din bütün kış ala hazır. Kişi koyan kuva deyip minle kuva başladım. Akşa izlep banıklarının buzdağasını taptadım. Қағажиы будышқа деп ақша жия başladım. Кредит алғаш кісі қалын ішімні де ташладым. Эх, кредит ипотека өмір бойы төлерге. Әжетлік кіші өлмейді қоя бізге өлерге. Яша достымыз ұзақ, яша бұл әжетлі дүнияда. Бишні он етіп төлеген ең қызықлы заманда. Эх, кредит ипотека өмір бойы төлерге. Әжетлік кіші өлмейді қоя бізге өлерге. Яша достымыз ұзақ, яша бұл әжетлі дүнияда. Бишні он етіп төлеген ең қызықлы заманда. Өзімні бик байқис етіп желдерім машинада. Меннен гіне қалмасын деп кредитқа бет амсыда. Тағын әтсе алып бола барысында алабыз. Алдын артын ойламеша ей дүнияны қуабыз. Эх, кредит ипотека өмір бойы төлерге. Әжетлік кіші өлмейді қоя бізге өлерге. Яша достымыз ұзақ, яша бұл әжетлі дүнияда. Бишні он етіп төлеген ең қызықлы заманда. Эх, кредит ипотека өмір бойы төлерге. Әжетлік кіші өлмейді қоя бізге өлерге. Яша достымыз ұзақ, яша бұл әжетлі дүнияда. Бишні он етіп төлеген ең қызықлы заманда. Kredit alğaç şunday rahat eкен. Қатыны да кредит етіп ол алып болса екен. Бірнешені алыр едім, сылтан болып мен көптен. Әтәш зыман ерер едім, тауықларым ертіп. Кредитні төлетірге деп әрбірсін ішлетіп. Эх, кредит ипотека өмір бойы төлерге. Әжетлік кіші өлмейді қоя бізге өлерге. Яша достымыз ұзақ, яша бұл әжетлі дүнияда. Бишні он етіп төлеген ең қызықлы заманда. Эх, кредит ипотека өмір бойы төлерге. Әжетлік кіші өлмейді қоя бізге өлерге. Яша достымыз ұзақ, яша бұл әжетлі дүнияда. Бишні он етіп төлеген ең қызықлы заманда. Бишні он етіп төлеген ең қызықлы заманда. Hey! Aygül Mustafi'naga 8 mart beyramına bir neyde kerekmi? Dostuğanları yazıp koyuyoruz. 8 mart deyip eller nindi bölekler sorarga jiyinmeyin. En mühimi ihtibar bolsun deydi jirşi. Ona bölek yazıysınız keleyken 077 kodu bilen 1320 numarada tavuşlar yollay alasız. Uzaktalar meni sipap şaşırır.
Kaytırmın min tanlar tuğanda. Bik sağındım oğlum Bedret olarına Camalı hemşekür çişmesin Yürek tıngı bilmez Canğa siket inmez İzgi sularını içmezsen Yürek tıngı bilmez Canğa siket inmez İzgi sularını içmezsen Sıyın asım ağalım Dağlı kaşağına Çişme sular yuva İdegin Üzeklerinize Sannu açılar mına Şular şirin yoldaş İtermin Üzeklerinize sannu açılar mına Şular şirin yoldaş İtermin Sağışlarda doğan Manlarımda gezip Kaytırmın mindanlar tuğanda Sağışlarda doğan Manlarımda gezip Kaytırmın mindanlar tuğanda Kaytırmın mindanlar tuğanda Kaytırmın mindanlar tuğanda Elvira Şapova bar dostluğanlarına şeşek beylemləri bulak etişek. Üzüme kirgende nindi bulak bolsa da yarı. Ozgan yılına irim big zur şeşek beyleme bulak etken idi. Minna big uşadı. Büyüdü Elvira. Бокшымда өскен гүлләргә Синдей бер көмүреләм Шәшкәләрдәй назларыңа Әреп китәм күмеләм Берлегәнле бергәндә Күз салынды бергәндә Сөюләр көюләре Синең
Гөлнара Габдрахманова өчен кыйммәтле бүләкләр мөһим түгел. Якыннарым исән-сау булсын ди Гөлнара. 8 март бәйрәменә ул бүләкләр алырга өлгермәгән әле. Ләкин шулай да җырчы әнисен һәм дусларын шатландырачагын белдерде. Кыр козларын ызытып, тыңылу тынып қалды. Козның берсе айрылып, ул җирдә тұрып қалды. Төркеменән икенче кош аның янына килде. Канаты белән качып, каңгылдап тавыш бирде. Йөрәгемнең тибеше син, җаннарымның җылысы син. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын. Өзгәленмә күңелем, югалган мәхәббәткә. Ялгышканмын тормышта, гаепләп түзмәгәнгә. Син дә бит минем янга, кош булып очар идең. Аңламый бәхетемне, сине кадерләмәдем. Йөрәгемнең тибеше син, җаннарымның җылысы син. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын. Тормыш юлларыгызда мәхәббәт югалтмагыз. Үткәннәргә әйләнеп, сөюне кайтармассыз. Кулга кул тотынышып, язмышны үтәү кирәк. Бер-береңә терәк булып яшәүе җиңелрәк. Йөрәгемнең тибеше син, җаннарымның җылысы син. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын. Йөрәгемнең тибеше син, җаннарымның җылысы син. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын. Ингә инү төбе барабыз, бергәләп тормыш юлын. Ләйсән Рафикова өчен хатын-кыз бәхете гаилә белән тигез матур тормыш итү. 8 мартка бүләкләрне ул әнисе, әбисе, сеңлесенә әзерләгән. Узган елны истә калган бүләк алтын алка иде. Быел нәрсә бүләк итәселәрен чамаламыйм да, диде Ләйсән. Yetşumudan izgelenip dallar, başların yiyenler dulkınğa. Dulkınlar dalının göz yaşların, sağışların ilde ukkınğa. Dulkınlar dalının göz yaşların, sağışların ilde ukkınğa. Sine gene oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davlaşağına. Sin bulama barı dünyama dur, ümit edip yaşayım kavuşuna. Sine gene oylap yanıp yaşayım,
yaşamayım. Seni gene oylap yanıp yaşayım. Düşlerimde iştem tavışını. Sen bulğanğa bari dünyama dur. Ümit edip yaşayım kavuşuna. Kışlar paran yoğalsalar, düş berileler üzenge. Sigen kişi düze sabır ide, Xudo yerden birsin tüzgenge. Sigen kişi düze sabır ide, Xudo yerden birsin tüzgenge. Seni gene oylap yanıp yaşayım. Düşlerimde işten tavışını. Sen bulğanğa bari dünyama dur. Ümit edip yaşayım kavuşuna. Sen bulğanğa bari dünyama dur. Ümit edip yaşayım kavuşuna. Ümit edip yaşayım kavuşuna. Ko'p bolalı ona Aygül Mirzanurova birinchi shiratda ish qizina bo'lak hazırlaydi. Onlarni shodlantirir uchun alla nelar o'ylab topam endi, deydi Aygül. Xotin qiz baxtida ul naq mana to'g'ri, eri ham ish bolasida ko'ra. 8-mart olay zo'r bayram tugildi. O'zimga da g'adiy buket tajidi, deydi Aygül. Quyoshli turmush ko'zimni qora bulut qopladi. Yaqin do'stim xiyonati qoqdi turmush qopqamini. O'zizime ishonganday do'stim senga ishondim. Turmushimni nikjimirdin, turmushimni nikjimirdin. Sönmez o'tlarga soldin. Jon sirdoshimsin do'stimdan kutmadim bunday odam. Xiyonatni ko'tarirday Xudoydan kuch so'radim. O'zizime ishonganday do'stim senga ishondim. Turmushimni nikjimirdin, turmushimni nikjimirdin. Sönmez o'tlarga soldin. Бәхетне шулай җимереп, бәхетле булып булмай. Тормыш һәр чак тигезре юл, күз яшы җирдә калмай. Үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Сөнмәс утларга салдың. Үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең.
Рөстәм Мортазинның списогы озын. Кызы, хатыны, әнисе, сеңелләре, балдызларына бүләк аласы бар аның. Йөргән чакта хатынга зур бизәнгечләр тартмасы бүләк иткән идем. Аның әнисе миңа: "Минем кызым шулай ямсызмыни?" дип уялтты. Шуннан соң Рөстәм бар хатын-кызларга да чәчәкләр генә бүләк итә башлаган. Беренче эшлеккә дә аяк бастык. Өченче урынга лаек дип табылган җырчы сезнең экраннарда. Yapraklar koyula altını kubelekler gibi bugün birisi istegesi in başıma kilip düştü altın yaprak salkın yaprak yoldan yazgan jiller ezgen miңа kilip sayınasın saklap kal dip sarı kezden altın yaprak salkın yaprak yoldan yazgan jiller ezgen miңа kilip sayınasın saklap kal dip sarı kezden Şişlerime kadar idim sarısın bit sağışsın bit jiller birde jiller alır ışıp gidip varırsın bit altın yaprak salkın yaprak yoldan yazgan jiller ezgen miңа kilip sayınasın saklap kal dip sarı gözden Yapraklar koyula sınğa kalgan hisler kebek muhabbetim akbayından sarı yaprak bulup düştü altın yaprak salkın yaprak yoldan yazgan jiller ezgen miңа kilip sayınasın saklap kal dip sarı kezden altın yaprak salkın yaprak yoldan yazgan jiller ezgen miңа kilip sayınasın saklap kal dip sarı kezden sayınasın saklap kal dip sarı kezden TMTV премияларын тапшыру тантанасына билетлар инде сатуда. Син дә 15 апрель көнне пирамида күңел ачу залына кил. Безнең белән ял ит. Белешмәләр өчен телефон 297 43
Жетмеш иде. Икенче урынны яулаган резидентны каршы алыгыз. Kütmegende taşkını bulup ağlar idim İn yeşeren kallarına ağlar idim Şulay tevgil süvegine yanartar idim Min özümde sinezele yaratar idim Şulay tevgil süvegine yanartar idim Min özümde sinezele yaratar idim Tanjili bulak irkelep uyatır idim Göz aldığından bir de gitmi uylatır idim Dinlerinde sağındırıp yalatır idim Canını jırlarım bilen yuvatır idim Dinlerinde sağındırıp yalatır idim Canını jırlarım bilen yuvatır idim Bir görüşen yoluma çıkarır idim Gel ciddi bulgan uyangan doğarar idim Şulay tevgil süvegine yanartar idim Min özümde sinezele yaratar idim Şulay tevgil süvegine yanartar idim Min özümde sinezele yaratar idim Min özümde sinezele yaratar idim Динара Шайдуллина ике әнисенә һәм барлык хатын-кыз туганнарына кирәкле һәм файдалы бүләкләр әзерләгән. Хатын-кыз бәхетен ул яратып, аңлап торучы, саклаучы ир белән гомер итүдә күрә. Динара өчен тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә абсолют җиңүче булган җырчыбызны каршы алыйк. Алкышлар. Yalğız qanat jirib bulamay men
Bugungi mana shular kelasi choralishda hit parobizda nindi o'zgarishlar bo'lar, ikkinchi otnada bilamiz. Tag'in bir qat go'zal zotlarimizni yaqinlashib keluvchi bayram bilan qutlab, men Munir Rahmayev sizning bilan sog'lasham. Paka. Olib boruvchilarning qiziqli obrazi uchun superkostyum.ru kibitine rahmatimizni bildiramiz. Superkostyum.ru'da karnaval kostyumlarining, aksessuarlarining keng assortimenti. Bilishmalar uchun telefon 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.